Assalamu alaikum. Bizning kanalımızın kattalıçıları, көрүүчүлөрү, Кадамжай Медиа, Кадамжай Сила, ушул эки каналга тең подписаться болуңуздар. Бирок финал күнү Кадамжай Сила деген каналыбыздан болот. Медиа эмес, Силасы да болот. Мына баш байге призиңиздер мынанда турат. Мына жылтырап, какайып 2008-жылга азыр култап койдум. Мунен обзор кылып аяк биягын көргөзгөнгө убакыт аз. Бул жакта өрүк базарлары тарттык, мал базарлары тарттык, аралашып бүт, бардыгы чыгат видеого. Төмөндө WhatsApp номер калтырганбыз, ошол WhatsAppка эле жазсаңыздар, профилиде тоголок профилиде Элкарт, М-банк, Тинькофф бүт бардыгы бар. Билет болгон 250 сом, Россия үчүн 300 рубль, себеби курс пасайып кетип турат түшүнөсүздөр, Ошол урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагы жаңылыктарды сиздерге азыр тартып көрсөтөбүз. Мындан тышкары 112 байге бар. Холодильник, стиральный машина, газ плита, велосипед, бензопила, телевизор, обогреватель крас. Толтура белектер мына бул жакта көмүрлөр тартып көргөзүп кетебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Мына базардагы жаңылыктар. Assalamu alaikum. Qancha bo'ldi ko'mir aka? 12 so'm. Buyoq qayoqda buldaq? Sülüktünün kömürleri mana Navay kömürler. Bir qağa qancha olib qoladi? 450'den 480 so'mga çeyin ekan mana kömürler. Şunda öyle. Otundardı tartaylı, toylar baştaldı. Otundardı alıp kettingizler mana. Toylarga. Telefon nomer yazıp koyup tur. Assalamu alaikum. Qaqdan olib keldingizler? Oxunama? Yaxşı mana. Intimaq geçiresen. Mana nomer 05 05 55 04 74. Qancha bulan bir porteri? 12 ming kemi var mana. Sırroşno şu nomerge çalыңыздар, qishqa otunga dayya razmer qilib qo'yibsizlar, ha? Prям qarаңыздар mana. Jarı öyle şunda jaga öre turgan qilib. Azamat işleringizlarga kelib. Kömür qancha? Kömür 12 so'm 5 kilogram, ha? Muncha qimmatlab ketdi. 7 so'mdan öyle. Kömür kilogramı 7 so'm ekan mana. Emi. Bu жаққа жүрайлы. Ертеменен келіп бұл жақты видеолар тарттық, базарлар тарттық. Енді сіздерге бұл жақта тартып кетеміз. Нашыл ақсақалындағы ішіні менетін тартабызға да ручной жасайды шуны. Ассаламу алейкум. Қандайсыз? Өткендегі баламын мен. Өткендегі баламын. Қанша дедіңіздер ме оны? 3,5 мың сом мына. Бардық электричкаға барыз үйреніп қойбай мына физически мына қол менен шық қырқып қанбаға айланады, денсаулыққа да пайдалуу. Қысқасы чөп қырқастар мына. Қыш келатат. Айыл жергесіне мына орогы да қырч екен. 3,5 мың сом екен. Заказ менен жасап берет. Шу жерге келесіздер. Печкалар қаншадан? Ой, мына. Печкалар да келіптір. Жылтыраған қана. Etkile etmeysin erimi. Buna 1,5 ming. 4,5 ming. Buna qarаңыздар ona. Soğunun ona peçkalar. Короче, жаңылық мына сіздерге. Қыш келатат. Сезонный нәрсе тұр. Мына 4,5 ming екен. 6,5 ming. 6,5 ming екен мына қараңыздар. Мына өте соңын жасапты. Қараңыздар. Ой, күліні сразу алып Одарганга дагы эң ыңгайлуу кылып турмага караңыздар. Бардык ушундай экен мына. 4,5 миң, 6,5 миң. Арзандатып берет мына, караңыздар ана. Өтө сонун. Базарыңыздар берсин, а? Кадамжай Сила, Кадамжай Медиа. Көрөсүздөр, а? Хамилион? Халмионсыздар, а? Мына. Майлы. Менет түзүрүн көрөсүздөр. Assalamu alaikum эже, иштер болуп атабы? Катыр утасызбы? Ve çeklerdi çuvalaştırıp aldınız. Buna. Короче, emi sizlerge Cemder tartıp görüyoruz. Assalamu alaikum. Söyleyin mi Cemder'den? Yok, sizde senaların edin videoga çıkpay. Sizi tartıbız keltat. Güncera kança?
Kilogramı 22 so'm ekan. Ketdik mana. Makani maydasi. 28 so'm ekan. Budaycha. 22 so'm buday. Uni 23 so'm ekan. Bez mardek ha? Gunjaracha. Kilogramı 33 so'mdan ekan. Bulchu. Mana gunjarangiz qanchadan? 1150 ekan mana 33 kilolik ekan. Makani aytib qo'ying endi. 22 so'm mana maka. Sizlarga jemlerni bahasini tortib ko'rgazdik. Mana ko'rdingizlarmi? Endi mana Qaçatdama baykeyiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Doppularingizdan aylanay endi mana baykeyiz dag'i. İşler yaxshimi? Bozorga keldim deysiz-da. Bunun nimasi uyat? Qachon uyratam sizlarda? Qachon uyratam bunday bir? Ya Allah. Senalarni aytib qo'ydik. Ukangiz aytdi. Material ürettim yeni tartpa öçüp taşa boşqa tarttan. Zor bo'lib qaytdi. Shularmi? Eng zo'rlar jangilari kelibdir mana. Qozog'istonning chigitiniki. Mayli. Qancha bu? 33 kilolik 1150. 33 kilolik ekan 1150 so'm ekan. Qolganlaricha 1000 so'mdan. 1000 so'mdan ekan. Nemengiz bormi? Kevakjem. Qancha bu? 22 so'm. 22 so'mdan ekan mana. Shu yerga kelib olaverasizlar. Senalarini bir qator aytdik. Mana shu yerga kelasizlar. Mana sizlarga жаңылыктар. O'tundun, ko'mirdin, jemdin, tuz aytib qo'yingizlar. Tuz 15 so'm. Tuz 15 so'm ekan mana tuz. Mana baykeyiz. Bu bola o'zini ham olib qo'ydi. Siz videoga kimdan oladi buni? Kallangan. Mana uni tortib qo'ysang. Aşağı kavazdan aytadi, onu söyleyeyim öyle. Mana shunday жаңылыктар, mana shu baykemden alasızlar mana. Dopungizdan aylanayın bayke, bu yoqqa qarang. Uyalmangizlar, baş uyalmangizlar, uyatı yo'q bu narsani. Mana qilib turing. Qo'lim ko'tariladi. Hozir kelam. Tak. Tarvuzlar, qovunlar, mana жаңылыктар. Mana jemler.